Ni tariki 18 mweri jwa mugwanja mwaka jwa 2026 na ingo kugwatwo geni kiri nteto cietu cia werutha imwe ngikuririkania ati twine cietu season 2 ikethirwa iri mweri jwa twijite jwa mweri jwa 8 tariki 8 ni otugwita 88 na kagitene gaka no wethire ugichindira tigiti yaku gukurukira wethiro kiscan QR code iria iri ndene ya TV yaku kagitene gaka kana wethiro gitonya kiri www.owerodigital.co.ke nikenda wethirwa ukigwatira tigiti yaku ari ukethirwa ugichokia biuria bika yake biria na ndepiga tumikia ogwe kwethirwa ukigwatira tigiti yaku ni otugwita twine cietu season 2 na nyuma ya kagita gati kuraja ni uria nkethirwa ngikuretera nteto mwanya mwanya tiege mithikali nturi mono kwethirwa kiriunga ntere cha igembe na kinya Southimenti aria mono kiri nteto iji ire ithiurukite ntukianarwa mono ni CS Ruku uria wethiritwe akimenerwa bonene kumania na miario yawe ya Mount Kenya East amona kinya Mount Kenya West kwethirwa igauka kana amona nteto iria nkureterete ni Yara tu kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Methekali nturi kumeneria CS Ruku akiwa kinya na aria umite atina kura akiuga Ruto ni aritire kweberia thirikarine. Ndukembethe kuma Meru kumeneria MCAs ni gwita murengone jwa tutamba kiuga Bakarito Gambi bwa 2027. Gavana Njoki Kuria Kari batekaganwe ni siasa cha Kendorejo. Akariba embugo kenero chindi bwa DCP Olkalauba kiuga Ruto atena mbati 2027. Teto cia weru. Mona nirioto mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinyana nteto cietu chikambiria thaiji ndukembethe baria barekia mene kia DCP ne bamenerete tuaria mubunge wa kaunti ya Meru ria kugwata mbaru thirikari na njira ya gutumira bari murengone jwa tutam baugite MCs baba ni bari ikujukia murunga mojo endi na boba kiuga bakaboni ankangambu tekethurano ne twetete muthuru murioki gatwambirie Arambe! Arambe! Muthiyo na arua mboe mbithe ndene kaunti ya Meru imbobete kuthaba gitirimana kirio bisi cha DCP aja ndene kaunti ya Meru untu bwa mbere murabariritie ni kurota CS Ruku ni kila bakugati na kureta mugaukano ndene Meru untu bura butikwendekana akiuga bokira bakumenya kiri marani kimwe na bagitanguge bakwatanirite no motora urete mto of the mountain mto motora urete Ruku you disrespected the youth of Meru. The Kalenjin community is made up of sub-tribes but they are asinya dialect imwe kuna Kipsigis there is Nandi and all of them basieta Pokot basieta Kalenjin ina kuna makosa watu na Mweko na Moembu na Mudharaka na Mumeru usieta mto mlima one people one voice one people one voice Goterio Tana River ya kundia Kavita Roji ikadhite kuna ye Tana River Meru County tuina kura milioni emwe come 2027 milioni emwe plus ugo tuombo tondiktetera wena kura ciaku magana jaire. Enough is enough. No, okay, Meru, you have to respect our leaders. CS Ruku, Ankwere, Meru na ene, and we will treat you the way we will treat William Kipchirchir Arap Ruto. Definitely. So, Angwanda gukora Meru, ukejore ta siasa cia kugaukana. Undenda kwera president Mount Kenya East na West Bonde watanirete. Na ketha na kwenda wetike twatanirete na ekathuri murunge CS to election ya senator etekie Mount Kenya East ne one term kanathure MP CS to the election one nyakura iyu barone teitha ingirithano barona zero
bajairi mborotere msiba Meru nondu bakwitha bakiwatanira na kuiba tutam bakigonto bubu bugatuma nandi ithurano twithite bwithe bakibeberia bonthe itwije county assembly ya Meru bwanenkerwe mbeca last week kenda bwika muchema buga bwiba tutam totio bwenda ndeje gikundi kio kuonaja kina nchamba na ari bomba ku occupy that county assembly come 2027 and Meru MCAs, we are coming for you. Yes. None of you will go back to that county assembly. Yes. You are a disgrace. Babu turendo bwera atere turadugana ya 90% ya Meru county assembly ne ayuthi baga tuteje kwa batatetie bakiwa kithurano kia lukarau kibaita no ntubo nene na ithurano twitite kinyabo baketha be no ntuba kuthomithia siasa na batu itokuwa ito congratulate bonene muno antoba alkalau na ibo ndo totirimana narwa tuwa batwe tukairinganira oyabura alkalau baringire thirikare kasongo onthe no boto bari kasongo onthe ndene Meru aya muthuri murioki boru weekend mutire jwa kangangi. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki norĩtie siasa batige kuromba kura bagitumira ndũrĩjo iria baumĩte Kericho akiaria kiri mambura ja kĩuntwĩre ntere cha kanwa Njuki augĩte kuthingatĩra ndũrĩjo ici nĩ kwĩjanagia na kugaukana kwanto onto bote batere buru kuoneka. Nicholas Chabari na iji Irentugo ya chirene ya muthirikiria wa konaniria ontwire eba muchuka Gavana Muthomi Njuki wa manatongoria bangi ibagwatanire kuthinambe na kuthirikiria akiatho giki. Gavana Muthomi Njuki akiucha kanyaga kuthinambe na kuuria anto Tharaka Nithi bonthe bathinambere konaniria urumwe na kinyagi siasa nonto gutire mwiriga agwa Tharaka Nithi gonka gomba kurungamia mutongoria noriko kwa muntu ogwa tuyo anto makona ndio tukuruta mutongoria tuya anto makona tutelinja kura. I want to tell you from my experience, there is no constituency or a community in Tharaka Nithi. It is impossible. No kagwano ichino ndowenka geria tuone. In Tharaka Nithi. Tutekwenda muntu wa mushi. Nitwenda muntu aido. Nitwenda muntu wa wera. Utegekare bare mara ugaletwenda muntu wa mushi. Utegekare machuka ugaletwenda muntu wa mushi. Utegekare baka ugaletwenda muntu wa mushi. Ugaletwenda mutongoria. Antu beto baikundi neto kwenda tweromirie our tradition. Woga atwera lolo wainagwa mwana jalwa. Wemololo wainagwa antu bateula moto. Kanati sawa. Wemololo wainagwa mwezi akienda kutanwa. Kanati uma wemololo wainagwa mwezi akienda kutanwa. Kenda tutirira ikundi jetu na tuinambele kusupport undwile wetu. Netwije Tharaka Nithi kaunti ina muchuka ina mudalaka ina mumala kana tebu ina mumudambe na mumwembe na kwa kuno mwakato inambe tukisoka geja kaunti yetu obrato kulinambele ontuku Mononkoroki ariuga ontwire Tharaka Nithi kenda buthinambe na kuonekana abugikura na buthinambe na kunenkaniro kiana bakaja iboego kiraki chigo bunge kithirwe kina bantu akonanaigira na kwaiga into obirabia ontwire kenda bitika ora na kana bithira name the department of culture in every constituency nitucherie bantu tukiga kanyamuga gwitwa a small museum ya culture yetu. Nito naingerwa constituency ka budget kanini ka kuthondeka bantu ka collection ya artifacts yetu cia ontwire wathie mara uganda bara ira mekara cia andu mamuthamira mwimbi wa ukachuka ukona ira andu machuka menacio andu mega magombe nacio na mara mambere mari bara andu beta kwa kamwimbi cionde tuiga pamwe cionekana twathie Tharaka tugue na bari ya kuweka tukati kuciona kwaria mauro kumakana chuka gamba ng'ombe Betan Class Chabari. Urokurwira gitikio Gavana Meru na tigiti ya kiama kia DCP Mithika Linturi ni atirimanite na agwati mbarubawe nja kwawe amwamba ni aria ethiritwo akiringira ndebe ni kinu kubwira kujukia gitikiu akiromba Meru kumwigika nyumene ni akinyite ntere chaimenti na arekirirwa aria rwawe onekete kumeneria thirikari ya Rais Ruto ni aithukirite CS Ruko na kuga ni mwana muno gisiasa na Rais Ruto kakumutumira Gikare ni akurikithia.
hapa Mwamba, hapa Igembe South, munasemaje? Ate munasemaje? Nimithikari nturi akiariria kariba Mwamba Igembe na Kinyari Kumau ariunga nterecha kia murikiri machinano ya ndwimbo ja kanisa cha Kathoriki ndina ria Central Imenti mithiko ura kirindo aresha wethirite athuri mono ni waziri Geoffrey Ruku akiuga ni wo kwathurana kirima gitumero ni Rais William Ruto akiuga Ruto no koriritwe kirima nikyo kia mutwekiria mutongeri wa mugongo siasa nemviru William Ruto era president nonto wa kiremara kuwatanira mwiko Mwembu na Mumeru bawatanirete ha kura yeta turekera anto ha arara isi reu thai atogera ndabu na tuthukia reu ariwa atoma mpakathi nkombo emathugania yewe ewetwa Ruko ate ya Meru yangetura batu twathukane neku twathukane Mount Kenya West ate batwe tutakata Mount Kenya na shoka ndabori anto beto mukalenjini na mume na mweko akaria nomba kuibwa mweka mbakaria wa muibwa note muibwa Mwembu akaria okaibwa sono motanosi akere batwe imokalenjini kana ne mweko imokalenjini kana Mwembu. Sasa natuambia nini? Nkuru kirenturi nerite waziri Rukuno ka Rais Ruto akumutumira kenda kathurana nanto bakirima na kiuga muthie na akamata mutharaba jo wenka. Wewe Ruko nikwambia tukiwa hapa wewe ni mtoto sana katika siasa ya Kenya hii. Oni ndare kuo na nikueleze Rais Ruto anakutumia ukosane na ndugu zako uharibie watu manjina utachomeka vindole achomae Linturi nkuru kina ugite warenda kuthugurwa ngabana wa Meru kenda agachokia shimare ya Meru na nkuru kia kiugari mwari na mutongeri wa Meru atetekeria Rukweja kugaukania kaunteje Meru ni agirwe nthoni wa Meru tumekosewa heshima na mimi nawaomba kinyonto kurombe tekeke ngabana na bontetherie nataka kurundisha heshima ya Meru nyumbani ende nyonto ngobora tushokie heshima na ngobochokeria nkatho nonto William Ruto atoritere nguo atwaibisha enga mitheka enga Gachagua enga Muturi anto ba ponde ba muturete kura ara president alituletea aibu na atatokea heshima anto bo kalau ibato dhikere kiono ibato dhikere sasa mimi nikiwa Meru na msemaji na kiongozi Meru kura 1800 muntu kura 44 anto beto mbetegeria batu atotawale Meru tomba wetegeria bou hata nakuja naongezwa na wabunge wetu atekewaonyesha hapa hata natutusi atupotoshe. It will not happen during my watch. It will not happen kama nyinyi tuko hapa na tunakaa sini na tunaongea and we are telling them William Ruto, the writing is on the wall. Mene tekeri peres mudiene rinturi netite na mbere kuromba mwingi kuringa kura ya kwani Rais William Ruto mwankene jwa ngirijere 27 na tunakwambia tarehe 10 mwezi wa 8 ni one term ama ni nini Kasongo ni one term aishie Sugoi one term hapa Central Imenti Keri podrade tosha wero weekendi reakwari etwa ni mutuge kare
Biashara ni irungamigwa kagita ndene ya mushijwa Embu magana zanto bare amwe na nthuki mbithi na bodaboda bakiujura kugukungwira na kinya kugwirirwa uchindi bwa kiama kia DCP kiri kithurano kia Olkalau batongeretwe ni muruiri wa giti kio seneta county neu uria kinya ni mutongeria wa nthuki mbithi James Ireri Soja mwingi jojo ni jukathite akariba gicigo bunge kiu ni kurungama na mukiama wa kiama kia DCP. Rita Mwaniki Naiji. Kurai na gikeno na gukenerera kunene kwa uvotani wa mumbunge Musero wa Olkalau na kiama kia DCP thiini wa tauni ya Embu. Matongoretwe ni mutongoria wa yuthi na uria urenda giti gia seneta gia kaunti ya Embu niwe James Ireri. Ekari a tauni eno meyumiri gukenerera uvotani wa Sami Douglas Kamau baria aratongoretie na gucinda nginyagia uria urarugamite na kiama kia UDA niwe Samuel Muchina. Kwa hivyo hapa ni kama tunasherehekea ule ushindi ambao ulipatikana pale Nyandarua Olkalau constituency, na tunamwambia pongezi yule Kamau. Yule Douglas Kamau ametimiza, yeye ndiye mbunge wa kwanza wa chama chetu cha DCP. Ireri ni uthiete na mbere kuria andu onthe gukorwa na thayo na urumwe guku akirutaga mavitia minister wa public service niwe Geoffrey Ruku ni undu wa kwendekithia gukaukanua gwa ekari a mwena wa irathiro wa kirima. Uyo waziri urauga atekere magiatukane uguo ni twarega tutigwitikira mugambo ucio wao wa kugaukania murimo uyu wa Mount Kenya. Nitwikara turi kindu kimwe, nitwikara turi andu amwe, andu mendanite. Ni urarikia kuga mwaka muku ekaria kaunti ya Embu makathi gwikiria kura gucagura mutongoria uria makwenda na uria ukamaretera mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Turauga ni meire kura cia Karis kuria mbere north, na riu turaugire atiriri nituko anathie tukugitira kura cietu ria tukaivura kana ni ati andu etu nitukugitira kura cia guku Embu County tondu mugambo numwe. Harambe harambe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kiri uria ndagitari mutaaramu netete na mbere gutariria menopause. The other change rengi no itwekika kiri mwekuru da au kinya menopause ni system ciake cia maumago na private parts change ya no ndo tabora toga masos ni tweka thin no mwekuru pengine atikomba kwa ena control ya maumago tarira pengine omba gukorora kana inya thimura otukana kwa ena some leak ya maumago ageno ndo athe maso tweka weak valves irediga iwatagira kana irigagira maumago matikaume naturally atukana utweka weak atukamwekura utwe ena leak of urine. The other case iraimba kwekerejania nao nontu wa menopause ni kwewa microbe kwa kiwata frequent infections mono ino tuga UTI kana urinary tract infections agin no shijana ya nontu ba kwethirwa maso loose ko nyambaktia ni kumba kuigeti kathungira the side jera ya uchiari kana inyakire mukwa maumago ura twitaga the urinary bladder. Kaita kaka inge kuroba inge bewa bake wa baina thina ino na bake wa bakiri na batikomekana batikwerewa changes ni kwa peni mere yao na hata gukwendelea irio tugapengire ria mwekoro akuena thina ta ino no igwa akiaraniria na daktari wake kana inyakuritha bipindi ta ibi kenda bakinya kwerewa mwiri wake bora wo change ya na kwenda kwerewa na kumena tabulete kurutha ria kwina changes ino baraba ingi kinyari hapa kono daktari batiwa bakinindi medication na kwebo baraba ngi baba na symptoms ya tuke severe muno na igatweka niko need treatment kwa treatment no ya ino cia menopausal changes ka symptoms chomba kwewa ire either niko need dawa kana niko need some lifestyle changes
kana just the mere counseling na awareness ikawa ni utetheria noe utiomba kumenya kethe nuko need medications inu kana ni exercise yake mwangalia pengine uko na daktari kenda amba ukwadhuranira. Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũnĩ tũkuona kanya ga kũnogoka tũgĩcokera tũkabumenyithia nĩ mbio gĩtũmi aritwa barĩa bagũtonya universities bokĩtie mateta Nandera ino mabati ninikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Na kwa garukire hata kanyakika kathogika wete green nange karibuni ala nonto mathaizetere na itha mugwanja angire kantu gakuruma irio bya kuria ile kama yako kuigwa Kario kangentera boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo tuwa ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko yo tumelete Afya Plus inanga itazo zozo ronekana ndukene chionde na ndinyareka no na vitamins na minerals teno kwa tukala ni wa nyomba yo zozo nane Afya Plus anki menye kedhirire karenio haumburetere ntima motuzo Afya Plus ntima etingana tembea kwingi kuona mengi na ndo yafanya ange na nyoroka tona bi Afya Plus nazo jumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda cukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwaji akanganirwo ikurigitwo ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikugo uturo bongi abo karungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru nonto bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719 223 223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Bamami betu batigania mugeni na mugeni kairi nkatha mashinani itikinyire kwenu twambirie lare twatigira akariba kumathiro ira ha premium kavagara bakwewa umenyo bwa gikigina yetu sako na kinyabari tano kumenyero gima nande watania na nkatha mashinani Jumatatu tariki 20 mweri jojo kwambirie thainya sharukire arakiani gestench kwa mosi kire mubango jojo are ukae wa mwago tuthithia matinda na owewe mataro jege kumenyera kigina na gutonga kuo gwango ge kwigo kama rere kanogoka ngoge kwio kamwira atia ithio ngania Lingire tusako bakwire daktari uri akue ajuke ripoti ontu ibwagitere mbio insurance ya ng'ombe. Niwaeleze ukweli, ng'ombe pia, kuku, nguruwe inataka
kuconsume ile energy, na hii energy inatoka kwa mahindi, na si mahindi second grade, ni mahindi ile ya Kavagara. Nyinyi wakulima mnajua maneno ya maize germ hapa. Yetu ni grade 1, ile ambayo inatengeneza chakula hapa. Na kinya ugima njo ukujire nchamuro ureterine Weru TV na Weru FM raha premium Kavagara na Yetu Sako aja tukaringa nkemi mwankabuge ebae ugakurukirwa. Merudire itokubugwa togeni ntuko yetu ya 11 ya munene jorithi bwangombe cheria Jumamosi antariki 25 cha mweri jojo kenine kia ASK Gitoro Showground chiandikithia na society ya Kunarua njo uthome mantu jegia urithi bwangombe ura umba kuongereria ngarama chiorithi kurigiria mirimo gwika mathabu na kuthomithwa mantu ja kuthondeka silage ukethro uri na kanya kagutirimana na arimi bangi athithia bairio na ndawa cia ngombe bari gweta guku na rongo muroto jotu jo mwaka jojo ni innovative dairy farming embracing technology for a sustainable future. Bwinthe ibogwati ogeni. Muchama niyo kayothire otweta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia. Motwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokoraga. Ng'ombe ciako ichiraragire. Ngoko ciako itekorekia. Ngoroja wana guchenga iguchenga. Aremi. Ituigetwa matata zenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtu taumagaruka auga ni nyina kio wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia. Irio bietu bithithetwo na technology ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire ya Grovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Yetu Sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya Yetu Sako narua ugore shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere. Niontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwenagwe. Yetu Sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292.
Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Nyakalora manamlolwe. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Gano ndio kibuko yao. Emelok nanana lelelek yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Ngukugwata ogeni oringi kirinte tochietu chiawe ruthe mwenge chokera na chionkuruki asia saba murengo jwa broad-based government batongeretwe ni speaker wa mbunge nene Moses Wetangula. Faruki Bet na Bange ne bakinyete ntere cha Budalangi kaunti ne Busia, Mumias East na Konge ndene ya kaunti ya Kakamega ne arebaringirite thirikari ndebe na gutariria nguge mwanya iritirungurwa wathani Bwanandi nange naku akiama baodi mba murengo jwa Linda Ground na boba ikinya kaunti ya Kajiado ore wa siasa bamurunga mojwa Linda mwananchi Kinyabo ne bakinyete mechemanio yao ntere cha Voi nili wa Kithenji na iji na Njirendiku. Wenye wivu sasa nataka mniambie anachukua Neri eraria siasa ntuko ya narua o milengo ya biama kana ngwataniro shege siasa shigiokie kadhari ntere mwanya dande gorone ba broad-based bage kinyantere cha Western balinda ground bage kinya county ya Kajiado na yolinda mwananchi ege kinyantere cha Voi. Mimi ndio Sifuna na nyinyi ni kina nani? Ati nyinyi ni kina nani? Tunakuomba katika kanisa muhimize watu wetu, kama huna kipande utafuta kipande. Kama una kipande na hujajiandikisha kupiga kura uende ujiandikishe. Tukiamberiana manganaja Faruki Bet nyuma ya kiama kia DCP goshinda Olkarao akiuga bare akuya kubataikira nyuma ya goshinda Geteke mwake. Nyinyi hamtakubaliana na wale wa kabila wale ambao hawajielewi. Wale wakipata kitimoto wanaanza kutapikia sisi. Walipata kitimoto pale Olkalao wanaanza kufuria sisi ni kama wamepata ulimwengu yote. Shetani ashindwe ama asishindwe. Waluya mnaambia hawa riswa ama sio riswa? Hao watu hata hawajui hapa Chevaiwa ni wapi. Wanajua hapa Chevaiwa kweli? Hao wanajua vitina tu ya one term. Ambieni hapa ni two term. Hapa Chevaiwa ni nini? Hapa Lugari ni nini? Nawe Sifuna akionania kironda kiawe giterora nyuma ya gutunywa motongeri ari nazo. Nilikuwa na mataji ambaye baba alikuwa amenipatia yeye mwenyewe. Nilikuwa naitwa katibu mkuu wa chama. Nilikuwa naitwa naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Lakini kawaida baba akikufa, wakora wanaingia wanachukua mjane. Wakora wananyang'anya watoto yao mali. Wameninyang'anya katibu mkuu. Wameninyang'anya kinara wa pale bunge. Wamesema siwezi sema mimi ni SG tena. Lakini vijana wamenihakikishia leo ya kwamba sio SG tena ni HE. Munajua HE nyinyi. Rutere rongero alida ground manto jagitoga bagetetera unjoro bwa kiama kia ODM. Chama cha Chungwa is the largest party south of Sahara and north of River Limpopo. Na hapa Kajiado ni ngome ya chama cha ODM. Nataka niwachanue. Hizo party ya short time. Unajua mambo ya short time. Wachana naye. Hii UDA sahi tuna support. Baada ya miaka 10
Sisemi kwa ubaya, UDA hakuna, ODM itaishi milele. Mufikirie 2032. Wacheni kwenda kwa chama ingine. Ati DCP pale wako na maendeleo, mnaenda kwa DCP. Mnaenda kwa Diamond. Shame on you. Nkoroki. If we have no trust in IBC, then how shall we have election? Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Akariba kiarago odine ya Mwembe ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni barombete thirikari na mpwe kuthangikira thina ya wagagia bokari anteriji baugite thoko iji ne chiethagira iri na makarika ja wamba magita kwa magita na kinya wamba bwandethia bukuoneka anterire ithiurukirite. Martin Mugambi na iji. Akariba kia irogo wandi ya Mwembe kiri gicigo mbunge kia marai baugite mbukiri atongoria bao nonto bwothi na mbere mbari ino. Ona gita kira twekirirwa guku gitiakanaga kina mieri 3 riu gitanakana na wamba bubwe guku antu baliwa bakaiwa nguku namba 1 onokaliria guku muntu akamelenda kumuleka ni amuleke gote maendeleo tamama otuko mugekolwa akacha mwole alakwatirwa ale untu bakwa untuma ale leu daino ne ale nokire muntu atena muka ole kia mbere baugite ukaria kwao kia irogo ikenyamara kitheri bori china muninu achibo batona kwa gukara baturaga kwanga Taborisi methwa kuria na mayango kwatora gundani mayango kuyatora nyumba yuche borisi atwira wana twamurula agatururira au flyover na raino flyover ana guteo mwana wa kanso ungwa tutola gwetu ambesa ya kanso goko kotena biashara mbege kuendelea kia irogo no lakini goko kanso ejaga kulungamia ngali goko leo gatoka ula gatokeida goko ba kiongera baugite kia irogo koragia mwendu thina mbere kaburuga magano ntugita kia thokwene kia irogo kiorire mianka kamande gitage ngwa baje bagekira walo tabia ije gutemba kwa tuko gitage irogo maketina kia irogo tena gitage ya ne baje balule kuya gichuma bagina lekia biashara ne sokete nyuma nonto nduka ile endagia mara mara magelelete leo bate kwendia balinga mapema kulingana na ntume kwirwa egoko muthia ibetanite mbitwa nonto barabara ya kuma kia irogo kuthungira abo maguduni na barabara ira yarugamire ya kuma pore kuthibwa kabui bauga wirwa na barekitira mie bekire mola mugonjira ino jande leu ndio kuma ririkari ombwe kuma ende Kenyatta Mwembe agaitwe wekaria takotona oramaki nonto twaruriro Mwembe wagaiti twelirwe mwesimiwa twelire lami tugekirwa nekemana tukiraidereria ona malagita mama ego kumenjaga barabara na mete tukindete inge tubadeleria betuka badire kodi ona batasoka na akairi tonya chukodi njera kanu kutonya kadwana na u ona kabatiro na kaikondo ya kwa nikampempa bani kagaramini kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Maram mbita wa Martin Mugambi. Akariba murere tigania East baugite ni barikite kuona njira iria siasa batumagira kubagambia bakabaringira kura ni mbecha na yewa ontu baugite nande botekarika kairi ni batariretie baingi ba siasa baria batumagira njira ijikinyabo bejaga na mawira ne jorongo kiribo kagite nega kampeni. Brian Kimathi na ripoti eje. Neturugurite metho na tukumia nkuruki iu ni ntumo kuma kiria Kariba murire tigania East kiria tongeria baraba kuthugania bagatumira mbesa kana yewa kugarura mantu kiri uringi kura batwe katukua kuringana na ura chiacha ikuendelea kana chio turendire na Kenya achiacha ibamenya antu ibarelerwe ibaritanirwe ni social media rendi chiaire na TV chiaire nyachia loko ko antu iba kuelewa chiacha bora iweta ko umuchiacha ora bangeta weta kuria mbecha ya kuonga antu bua example iwaronerwe nara olkalau ko utogua muchiacha ne ya kiwango ira turitira yamo mekiagua uongozi tembecha ira okaruta kanambi uongozi ngoira okarutira antu
na maendeleo yaraba kona hatu tu wananchi tumete thaine tumete tukariara batu kuilela kuringana na track record reku na tawete na na waita inyoka trota kiongozi no ari kiongozi ontora no ari kiongozi ogonge na waita na toka itirantu kuringana na bo utongeria boraba kwenda ni buria butegutega utonga bwa into indi ni maono na mibango ya gutethia mwananchi bua mbere kwire antu beya na ngondi fatha ya mugwanjo wite kana kiuke nene thaito teguilela biu mbere ya kwe antu bakwe muntu agwa na mbia angana umete muchio karito teguilela biu thaito renda guilela mutongoria uraumbikia ututethia uraumbikia gukuria nthi uraumbikia kwe atu anga wa na mpecha ka twambe janga mbi tukuringira kura turenda muntu ura na monyo no ura ene kiona antu muntu atemenya wachua achokera mana ile yaro amwera etayo thibitari no thibitari akaithire bui kenda atathukira guo kuma githirikari icho nthe chete ukaya kuilela baraba ya kwanza bonga mbecha lastile ni antu baraba teruta ngui bau ambecha cho ikaruta ngui indi mbesa iji siendelea kuija batu turwe to kuria mbecha lakini to adura kiongozi tuko manwe stable ora turtera ngui manifesto aba ya batingakia no to andisi orongo kwa utokoria tongoria ibone example rare ara urakura icha thirire yesterday the day after yesterday bone burakura itire antu ibaga mbecha na bachoka bakaringa kura na ara bakwenda na muntu ura bakwenda kwa unyabe ya mbecha tokare kwanja kuruba njuri chege ibaritire mbecha ichiaro bare yato echire na twiringira mutongoria omweya ke report la Nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi Arito bare bagutonya ndene ya universities ni bataririte thine rero kiri kuromba twanya tu gukurukira mutandao bakiaria baugete website ya KUPS ni kubangaikia muno bamwe kinya bakiria thina kumania na wagibu wa stima na kinya network ya kungana na are bakaraga ndene ya nja ciao Makena Mbabu na Rugonoru Baraba kuyandikithia ki mutaratara wa kithomo wa KUPS ni bagutariria mathina maria bagukurukira bakiandikithia ario wagi wa network mari bima manene na antu bagubataria buria babati kurutha kenda kuyandikithia untu uri gutuma bakinya ki masukuru kuyandikithia nao gumoje kuna challenges mono nontu uri twinyago ntu karibu 500 nyano yani nagu nyago tena network tanambu mete gutie na cyber karibu no ngo katumia transport lakini agaka boto merete transport ukaya ukaruthirwa free kutige ntu ta stima nkinya antu baraba mba gutetheria na mathugania ruthogu kutige ntu te kunara muci amwe na kwithirwa baingi bao bena thimo cia kithaino baingi bao bati gutetheka kwiyandikithia bongwa na thimo na baingi kwithira bagitwa sukuru cia kuraja unturio gutuma besuira sukuru cia kwi bongwa anya thimo ndachogiri nya ku login details ino nderagwa kuona admission letter lakini ndaremerwe ndagatia mboya gachukuru inya kenda bantethia na ndona ntombo kinya nontu ninimbitharwa ndi breadwinner ndona ndi ntombo kinya ndari anke ruthairi ndona ningwa kinya Tharaka Mark Morogore ni lecturer University ya Tharaka ni augite arito kwamba gutarirwa mauntu ma kosi mwanya ni untu wagitumikenda baomba kuthura kosi iria muntu akumenya ni akwithwa akienda na ikamutethia. The career guidance is very vital and important because one is going to do an informed choice of the course that they want to take, because others actually we've realized a number of students do not have good information regarding the courses that are available, and again even on the qualification, some have a good qualification but they don't know some of the courses that they can take. Ni oriria gwetete mutaratara wa help gutethereria baingi barito baraba umite mechirete kwiyumba. Getting the help loan and the scholarship is very important to the student, because we've seen students who come to Tharaka University because we do guide them and help them to apply. They get the maximum possible, and that loan helps them on paying for their houses, on their support. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka mbita Makena Mbabu. Narua kirimikire na mikarire antu bare ne bagutarwa gukonekire babatere kuthithia mutundu jwa chukuka.
Ibwaga sana mutegeri wa Weru TV rieto mbeto wa Purity Nguta na kanya gaka ni kamikarire kana mikire. Tukwe narwa turariria mantu ja mutundu guchukuka na Robert kwithirwo kithithia. Riria mutundu jwa kujumirite na utirona kanyaga gwita salon ugaka makeup nyingi kana umba kwithirwo gikira mina iria ikonania ati kwina gutegera wa mutwe kurigiria kuona mutundu jwaku ora ruchukuki. Ithirwa ukithithia untobo kuoga tutambato tuthongi bwegoro mwankantu kwiria ukabanga gwita kuthonde kwa mutundu jwaku. Nkatho cha mwanya mutegeri ni ugwe kuona kanya gaku na kugwatanira na bao twekire nteto chetu cha Weru themwe tuchemanie thaa 3:30 nkuretere iji na inge nkuruki rietwa ni Maureen Kinya mona ni rietwa mathithio ni Maureen Kirimi. Easy.